twongeye kubasuza mwe mudakwema kudukurikira kuri Trade News ku murongo mugari cyangwa se ku murongo ubagezaho amakuru abari gutrendinga hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho muri aka kanya tujye kubagezaho amakuru abari kuvugwa hirya no hino ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse no kuri platform z'abagiye babitangaza bigiye bitandukanye. Turabanza rero duse nk'abagaruka inyuma ho gatoya ku itariki 5 z'uku kwa kabiri zo muri kwa kabiri, aho ubwo nejo hashize aho umuvugizi nyine mu biro by'umukuru w'igihugu Stephanie Nyombayire ubwo nyine niwe watangaje amakuru cyangwa se wavuze kuri aya makuru. Yatangaje ko mu kiganiro Perezida Kagame yaganiriye na CNN mu gihe kumva ibyo mutigeze mwumva cyangwa se ibyo CNN yagiye igaruka ku Rwanda itangaza ibyo Perezida Paul Kagame yagiranye ibiganiro nabyo. Rero turagaruka kuri uyu muvugizi mu biro by'umukuru w'igihugu Stephanie Nyombayire yatangaje ko mu kiganiro Perezida Kagame yagiranye na CNN hari ibitaragiye hanze kuko iki gitangazamakuru cyahisemo gukata bumwe mu butumwa bwa Perezida Paul Kagame ntibwatambuka kugira ngo hatambuke gusa ibyo abanyamakuru bumvaga bashaka gutangaza. Kuwa mbere nibwo Perezida Kagame yagiranye ikiganiro n'umunyamakuru Lauri Madow wa CNN cyatambutse mu byiciro bibiri, igice kimwe gifite iminota 4 n'ikindi gifite iminota 2 n'amasegonda 58. Icyo gitangazamakuru rero cyabyubakiyeho ku nkuru cyakoze ni ikibazo Madowa yabajije Perezida Paul Kagame niba ingabo z'u Rwanda RDF ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame mu kumusubiza akamubwira ko ntabyo azi. Umukuru w'igihugu mu kiganiro kiyo yagiranye na CNN muri iki kiganiro yumvikanye asa n'unenga uyu munyamakuru ko ikimuraje ishinga ari ukumenya niba ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo. Yagize ati birasa naho ushishikajwe nuko nkwemerera ko ingabo z'u Rwanda ziriyo, twakomeza tukagera nejo ntabwo ibisubizo nguha bihinduka kuko bakomeje guhatiriza. Nyombayire yavuze ko mu bitaratambutse harimo nk'uko Perezida Paul Kagame yavuze ko umutwe wa FDLR ushyigikiwe na za guverinoma zimwe zo mu karere. Yagize ati intego si ukurwanya M23 gusa igizwe n'abanyekongo, ahubwo ni ukurwanya u Rwanda no gukuraho guverinoma nk'uko babivuze mu ruhame Perezida Felix Tshisekedi. Umukuru w'igihugu yakomeje agira ati haba hari igitekerezo ku Rwanda ruzicara gusa rugatekereza ko ibyo biba, rutegereze ko ibyo biba. U Rwanda ruzirwaho mu buryo bwose, ibyo nta kibazo gikwiriye ko. Iri ni ijambo rero ryavuzwe na Perezida Paul Kagame aho yari kuganira n'uyu munyamakuru wa CNN. Perezida Paul Kagame kandi yagarutse ku birego bashinja u Rwanda ko rwavogereye ubutaka bwa RDC, avuga ko yemera ko ubusugire bw'igihugu ari ntavogerwa. Akomeza ati ibyo bisobanuye ko ubusugire bw'u Rwanda bukwiriye kubahwa, ntabwo hari ubusugire bw'igihugu kimwe buruta ubw'ikindi gihugu, iryo ni ihame nakuka. Umukuru w'igihugu yavuze ko kandi ko umuryango mpuzamahanga ukunze kwibasira u Rwanda wasize FDLR muri Kongo, none imyaka 30 ikaba ishize uyu mutwe widegembya. Yavuze ko miliyari zirenga 40 z'amadolari y'Amerika zimaze gukoreshwa mu bikorwa byo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, ariko mu myaka irenga 25 ayo mahoro akaba adahari. Yakomeje agira ati gushinja u Rwanda ni uburyo bworoshye bwo guhisha amahano bagize uruhare n'ingaruka yagize kuri karere. Yakomeje agira ati ikibazo biroroshye kucyumva ariko babifata nkaho bigoye kubyumva kugira ngo batagira ibyo
kugira ngo hatagira ibyo babikoraho. N'umuntu udafite ubwenge yaba yaramaze kumva ikibazo nyuma y'imyaka 30 bijyanye n'intambara imaze iminsi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanasize umutwe wa 23 wigaruriye umujyi wa Goma. Perezida Paul Kagame yavuze ko nta muntu ufite inyungu mu ntambara ndetse ko atekereza ko nta Tshisekedi atayikeneye. Yakomeje agira ati gusa Tshisekedi yashowe muri iyo nzira n'abantu bamwijeje ko bazamurwanirira. Iyo batabikora ahari yari kubona impamvu y'ukuri agashyira imbere amahoro. Mu bindi Perezida Paul Kagame yaganiriye na CNN ariko bitigeze bitangazwa harimo umutekano w'u Rwanda. Yavuze ko ikimuraje ishinga ari umutekano w'abanyarwanda bose muri rusange. Yakomeje agira ati nshinzwe inyungu z'igihugu n'ibyagifasha kubona amahoro. Hanyuma Tshisekedi ari kuvuga ko bijyanye no kutwandagaza bijyanye n'irari rye. Ntabwo ushobora kuyobora igihugu hanyuma ngo uteze ibibazo mu karere kubera inarinjye yawe. Yakomeje agira ati icy'ingenzi ku Rwanda ni uko tugomba kwirinda mu mitekerereze yacu. Tugomba kumva ko nta muntu uzadukorera twarabibonye muri 1994 n'ibyo byatumye dukora ishoramari mu bijyanye n'umutekano n'ibindi bizivugira nta kindi ibindi bizivugira. Perezida Paul Kagame yakomeje agira ati ku kiganiro kindi rero CNN ho iyo yatangaje ibyo bitaravuzwe cyangwa se ibyo bo bashatse kwigarukiraho. Iyi ni iyindi nkuru turagarukaho kuri iyi tariki ya 6 aho nayo yatangiye gucishikana mu binyamakuru aho mu minsi mike ishize Perezida Paul Kagame yagiranye ikiganiro n'umunyamakuru Madowa wa CNN cyagarutse ku ngingo zitandukanye cyane cyane ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko benshi baza gutungurwa n'uburyo CNN yatangaje iby'iyi nkuru bitandukanye. Kimwe mu byagarutseho cyane ni igisubizo Perezida Kagame yahaye uyu munyamakuru wa CNN ubwo yamubazaga niba ingabo z'u Rwanda ziri muri RDC, aho yamusubije agira ati ntabwo mbizi. Mu mashusho y'iminota 3:55 yagiye hanze CNN yatangaje. CNN yagarutse kugaragaza ko iki kibazo cya Perezida Paul Kagame gishimangira ko atazi niba ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo cyangwa zitariyo kandi ari umugaba w'ikirenga wazo. Leta y'u Rwanda imaze iminsi igaragaza ko ibyakozwe na CNN byabaye ku bushake hagamijwe kuyobya abantu cyangwa kubakurura. Mu kiganiro umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda ari Mukurarinda yagiranye na Kigali Today yagaragaje ko abantu babasha gusobanukirwa neza ibyavuzwe na Perezida Paul Kagame ariko uko bahawe ikiganiro cyose bitari byo. Ati wibwira ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagiranye n'uriya munyamakuru ikiganiro cy'umunota umwe. Bagiranye ikiganiro cy'iminota 40 ndetse irenga 46. Mukurarinda yakomeje avuga ko muri iki kiganiro cy'iminota 45 umunyamakuru wa CNN yabajije inshuro zitabarika Perezida Paul Kagame niba ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo. Biza kurangira umukuru w'igihugu amuhaye kiriya gisubizo kuko yumvaga yagumye guhatiriza. Yagize ati uriya rero wabazaga Perezida ati ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo. Perezida akamusubiza ubwo ni mu kiganiro muzabyibonera mu kanya. Akaba aciye mu idirishya ati ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo. Perezida akamusubiza mu kanya agaca munsi y'urugi ati ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo. Bimaze kuba inshuro nyinshi Perezida aramubwira ati simbizi. Aramubwira ati igihe wahereye urimo ubimbaza se nibagiwe ibyo nagusubije mbere.
Mukurarinda yakomeje avuga ko muri ibyo biganiro bagiranye byamaze iminota 40 hafi irenga 46 yabanje kumusobanurira ibirebana n'umutekano kandi arabanza aramubwira ati ntabwo ari bishya birasanzwe, amusobanurira cyane cya kibazo nanjye nigeze kuvugaho cy'abanyekongo babaza guverinoma yabo bazira uko bavutse bagiraho abigarukaho bajya mu bya Rwanda bajya mu bya Nairobi byose aramusobanurira ariko akajya acishamo akongera akamubaza, nibwo yongeye akamubwira ati reka nongere kuri iyi saha no kuri uyu munota uravuga iki? Ati ntabwo mbizi. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yavuze ko gusubiza kuriya ntaho bihuriye no kuba Perezida Kagame atazi amakuru y'ingabo z'igihugu cye. Yakomeje agira ati none se ko tuzi perezida wacu hari icyo atamenya ko biri no mu nshingano ze, ariko umunyamakuru wa CNN we arumva nyine ntekereza ko n'abanyarwanda bumvishe kiriya gisubizo, bumvise ko perezida yamusubije kuriya kubera impamvu ntabwo babyumvise ko amusubije kubera ko atabizi. Yongeyeho agira ati noneho rero kugira ngo abantu bashire impungenge batagira ngo wenda perezida yarananiwe cyangwa se yararangaye cyangwa se yaracitswe bazumva ikiganiro cyose iminota 46 nibacyumva bazumva impamvu yakoresheje ririya jambo ngo simbizi. Mukurarinda yashimangiye ko gukata ikiganiro kuri CNN yabikoze ku bushake igamije gukurura abantu. Yakomeje agira ati uzasanga kiriya kibazo cyaraje nko mu minota 10 cyangwa 15 ya nyuma, bivuze ngo bari bamaze iminota 30 baganira, ntabwo ari byo bahereyeho, ariko iyo ubyumvise kuriya babikata nkana kugira ngo bareshye ababakurikirana, ni ugushyiraho gukurura abantu. Ariko sinzi niba no kuri CNN barafashe umwanya wo kuzashyiraho ikiganiro cyose kuko baragifite, ariko twebwe turagifite twaracyumvise, ni nayo mpamvu mvuga ibi nta banga ririmo. Mu bihe bitandukanye Perezida Paul Kagame yakunze kugaragaza ko nta ngabo z'u Rwanda ziri muri Kongo, ahubwo agasaba ababivuga kwibaza impamvu zajyayo. Yagiye agaragaza ko muri iyi minsi ari imvugo ikunze kwifashishwa na leta ya Kongo mu kwihunza inshingano zayo zo kugarura amahoro n'ituze mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu minsi mike ishize Perezida Paul Kagame rero yagiranye ikiganiro n'umunyamakuru Larry Madowo cyagarutse ku ngingo zitandukanye twagiye tubasomera muri hamwe na Trade News, aho tuguma tubagezaho amakuru agiye atandukanye abari kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru. Mureke tunyarukire no ku bindi binyamakuru byagiye byandika, tuve kuri iyi nkuru ya Kongo tugaruke kuri Kigali Today, twumve icyo abanditse cyangwa se Ferwafa bavuze ku by'amagare, icyo Ferwafa yatugejejeho kuri Tour du Rwanda y'uyu munsi. Ferwafa yahumurije abazitabira Tour du Rwanda, abategura Tour du Rwanda ndetse n'ishyirahamwe ry'imikino w'amagare mu Rwanda Ferwasi bahumurije abazitabira isiganwa ngarukamwaka ry'amagare ko umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo DRC, igihugu gihana imbibi n'u Rwanda, ko ntaho bihuriye n'u Rwanda, bityo ko isiganwa rya Tour du Rwanda ry'uyu mwaka rizaba nta nkomyi ndetse ko n'abazaryitabira bazaba bafite umutekano usesuye. Itangazo banyujije ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter riragira riti ibirimo kujya mbere mu burasirazuba bwa Kongo ni amakimbirane ari hagati ya leta ya Kongo ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Byabayeho inshuro imwe aho iyi mirwano yahungabanyije abatari bake ku mupaka, ingamba z'ubwirinzi
z'u Rwanda zashyizweho mu rwego rwo guhamya neza ko ibi bitazongera ukundi. Itangazo rikomeza rigira riti ubuzima mu karere ka Rubavu ndetse n'ibindi bice bigize u Rwanda birakomeje nk'ibisanzwe. Rero irushanwa mpuzamahanga rya Tour du Rwanda rizakomeza ku ngengabihe yaryo nta nkomyi, ndetse n'abakinnyi amakipe bazaryitabira bose bakwizera umutekano n'ibihe byiza bazagiramo. Tour du Rwanda 2025 iteganyijwe kuba kuva tariki ya 23 Gashyantare kugeza ku ya 2 Werurwe 2025, ikazitabirwa n'amakipe 16 atandukanye. Muri rusange Tour du Rwanda ya 2025 izaba igizwe n'ibirometero 812. Agace karekare ni aka kabiri kazava Rukomo ya Gicumbi Rukomo ya Gicumbi kagere i Kayonza kareshya n'ibirometero 158. Amakipe yabigize umwuga hazitabira ni Israel Premier Touch na Totally Engineers Ubufaransa. Amakipe akina amarushanwa yo ku migabane ni Saudia Quick Step Devo Team y'Ububirigi, Lotto Distan nayo ni y'Ububirigi, Team Aman Rwanda, Bike ID Ubudage, Development Team DSM Finichi Postneri Ubuholandi, Javas Innova Tax Tech Rwanda, Meister Rwanda na UAE United Arabian Emirates. Aya makipe ni Team du Rwanda, Java Innovatech na Mayastar zombi zisanzwe ziri mu cyiciro cya gatatu cy'amakipe yabigize umwuga Continue Team. Tour du Rwanda ya 2025 izaba ari ku nshuro ya 17 kuva ibaye mpuzamahanga no ku nshuro ya 7 kuva igiye ku rwego rwa Kota 1. Hamwe n'ibiganiro bindi rero Trading